wethu namuhla 32 na 143 32 na 143. Ubusisiwe umuntu lothethelelwe tiphambuko takhe nalotono takhe tisijekelwe. Ubusisiwe umuntu uNkulunkulu langambambeli tiphambuko takhe lonenhlitiyo lede inkohliso. Nangingasivumi isono sami ngitsangaliswa kutikhalela lilanga lonke kuze kushaye khatsi emkanjeni. Imini nebusuku sandla sakho sasimadima etikwami, emadla ami oma njengekomisa kwasehlobo. Ngasivuma kuwe sono sami, angizange ngisifihle siphambuko sami. Ngathi ngiyawutivuma kusimakadze tono tami. Wena walithethelela licala lesono sami. Ngakho-ke wonke longcwele uyawuthandaza kuwe ngesikhathi usenekutholakala. Ngempela ngesikhathi emagagasi etinhlupheko adlondlobala, angeke amkhukhule. Wena uyindzawo yami yekubhaca, uyangiphephisa ekuhluphekeni, ungisingathe ngetingoma tenkululeko. Simakadze uthi, mine ngiyawukufundzisa ngikukhombise indlela lofanele kuhamba ngayo, ngikweluleke liso lami lingesuki kuwe. Ningabi njengelihashi nome umnyuzi, bona lokungena kuconza kudzimate kucondziswe ngematomu. Lomubi unekuhlupheka lokunyenti, kodwa lowo lowetsembele kusimakadze uhlala alondolotwe ngumusa wakhe. Jabulani kusimakadze netsabe, nine lenilungile, nijabule nonke nine lenicotfo ngenhlitiyo. Simakadze vani umkhuleko wami, ubeke indlebe yakho ekuncengeni kwami. Ungiphendule njengekwetsembeka kwakho nangekulunga kwakho. Ungangibeki licala mine nceku yakho, ngobe kude umuntu lomsulwa kuwe. Sitha siyangidingela, singigcinzetela phansi emhlabatsini, singivimbetela ebumnyameni njengalabakadze bafa. Ngakho-ke umoya wami udzangele, nenhlitiyo yami iyatuthumela. Ngikhumbula emalanga asendulo, ngizindla ngemisebenti yakho yonke, ngicabange ngato tonke tento takho. Tandla tami ngitiphakamisela kuwe, umphefumulo wami womela wena njengemhlabatsi lowomele imvula. Sheshisa simakadze ungiphendvule, umoya wami ushona phansi. Ungangifihleli buso bakho, funa ngibe njengalabashona emgodzini. Ngivise umusa wakho ekuseni nakudzabuka kusha, ngobe litsemba lami lonke likuwe. Ngifundzise indlela lekufanele ngihambe ngayo, ngobe umphefumulo wami ngiwuphakamisela kuwe. Ngikhulule etitseni tami simakadze, sengibalekele kuwe ngabhaca. Ngifundzise kwenta intsandvo yakho, ngobe wena unguNkulunkulu wami. Moya wakho lomuhle akangiholele endleleni lebekile. Ngenxa yelibito lakho simakadze ngigcinele impilo yami,
ngekulunga kwakho ngephule etinhluphekweni. Bhubhisa tonke titsa tami ngekwemusa wakho, ubacetse bonke labemelene nami, ngobe mine ngiyinceku yakho. Akudunyiswe uyisene Ndodana namawalo ayingcwele. Njengoba kunjalo ekuqaleni senjalo nanyalo ngiyakuba njalo ekupheleni nanini. Isifundo sokuqala nguJona. Jona sahluko 3 kusila verse 1 kuya ku4 verse 11. Ngehluko letimbili. Live lasimakatse laphinze lefika kuJona kwesibili lathi, hamba uye eNinive kuleli dolobha lelikhulu, ufike umemetele lesimemetelo lengunike sona. Ngakho-ke wahamba Jona waya eNinive njengekusho kwelivi lasimakatse. INinive lena kwakulidolobha lelikhulukati, bekungathatha emalanga lamathatu ukuthi umuntu alihambe lonke. Jona walingenela leli dolobha, wahamba lilanga lonke, wase uyaqala uyamemetela uthi, sekusele emalanga lange-40 ukuthi iNiniva ibhujiswe. Bantu baseNiniva balikholwa lelivi lasimakatse, ngakho base bamemetela ukuthi bonke bantu abazile, kusukela kulomkhulu kuze kube ngulomncane, bambathe emasaka bakhombise ukuthi baphendukile. Letindzaba tathi natifika enkosini yaseNiniva, yasukuma esihlalweni sayo sebukhosi, yakhumula ingubo yayo yebukhosi, yatembonya ngendwangu yemasaka, yahlala phansi emlotseni. Yakhipha isimemetelo kuyo yonke iNiniva yathi, inkosi netiphatsimandla tayo ithi, akubede lodlako nalonambitsa lutho nome lonatsa emanti, umuntu nome silwane, umhlambi wetinkomo noma temvu, ungadli unganatsi. Kodwa abantu netilwane akumbonywe ngetindwangu temasaka, kukhalwe kuNkulunkulu. Wonke umuntu akaphendvuke endleleni yakhe lembi nasebudloveni lobusetandleni takhe. Ngobe ngubani nje lowatiko, mhlawumbe uNkulunkulu angatisola ayiyekele lendvukutselo yakhe leyesabekako, kuze singabhubhi. Wathi kube uNkulunkulu abone lokho labase bakwentile, kutsi batishiye tindlela tabo letimbi, watisola ngalokubi labeshito kutsi utabehlisela kona, akazange abajezise. Kwamkhuba kakhulu lokho Jona, ngakho wathukuthela kakhulu, wathandaza kusimakatse wathi, hawu simakatse, akusiko yini lokhu lengakusho ngiseseveni lakitsi kutsi la kutakwenteka? Ngiko ngabaleka ngaya eThashishi, ngobe ngangati kutsi wena uNkulunkulu lonemusa nesihawu, uyephuta kuthukuthela, unelutsandvo loluphuphumako, uyatisola ngekuthumela lokubi. Ngakho-ke simakatse, ngiyakuncenga kutsi ukususe kuphila kwami kimi, ngobe kungcono kimi kutsi ngife kunekutsi ngiphile. Simakatse wamphendula wathi, unalungelo lini lekuthukuthela? Jona waphuma kuleli dolobha wayawuhlala ngasempumalanga yalo,
watendela lidlangala lapho. Wahlala emthondini ngaphansi kwalo kude ade ubona lokwase kwendeka kuleli dolobha laseNineve. Simakathe uNkulunkulu wamilisa umhlafutho wawukhulisa eti kwaJona ukuthi umendele umthundi kuze kuphele kuthukuthela kwakhe. Jona wamjabulisa lo mhlafutho. Ngakusasa nakudzabuka kusa uNkulunkulu walungisa impehla yawuphehla lo mhlafutho wabuna. Nakuphuma lilanga uNkulunkulu walungisa umoya loshisako wasempumalanga. Lilanga lasha enhloko yaJona wathi made waba nesiyeti wafisa kufa. Wase uthi kungcono ngimane ngife kunekuthi ngiphile. Kodwa uNkulunkulu wathi kuJona, unelungelo lini lekuthukuthelela lo mhlafutho? Yena-ke wathi, ngenda kahle ukuthi ngithukuthele ukuthi angife ngithi saka. Simakathe wathi, wena uyawuhawukela umhlafutho longakawujulukeli nome longakawukhulisi, lomile ebusuku bunye waphinze wafa ebusuku lobulandzelako. Pho mine bengingeke ngihawukele yini iNineve, leli dolobha lelikhulu kangaka, lapho kukhona abantu labangakwati kwehlukanisa sandla sabo sekudla nesasencele. Labatinkulungwane letilikhulu nemashumi lamabili kanye netinkomo letinyenti kangaka. Siphela lapho isifundo sesibili. Sivumela ikholo semapastori. Ngiyosuku sekuqala. Ngiqondisa isifundo sesibili Mahebheru. Mahebheru sahluko 12 sila 1 ya 14. Ngakho-ke njengoba sidungeletwe sicumbile esikhulu kangaka sabofakazi, asilahle konke lokusinzako nesono lesigigelana njengelwanca. Asigijime ngekuqinisela kulo mncintiswano losembi kwethu. Emehlo ethu angesuki kuJesu longumsunguli nemphelelisi wekukholwa kwethu. Ngenxa yekujabula labekubekelwe Jesu waqinisela ngekwethwala siphambano, wangede walinaka lihlazo laso. Wahlala ngesekudla sesihlalo sebukhosi saNkulunkulu. Mkhumbuleni yena lowo lowaqinisela nometoni setimhlukumeta. Ngenxa yenzondo. Nanimkhumbula-ke ningeke nidzinwe noma nitsangale etinhlitiyweni tenu. Nisengakamelani nesono kutsi made kuchitheke ingati yenu. Seniwukhohliwe yini lo myalo lokhuluma kini njengakumadvodzana lotsi, ndodzana yami, ungakwetseleli kuyala kwenkosi, ungapheli emandla nawukhalinyelwa yinkosi, ngobe inkosi iyababiyala lebatsandzako, ibajezise labo labemukeleka kuyo njengemadvodzana. Qiniselani ekuyalweni,
uNkulunkulu uniphatha njengemadodana akhe ngobe vele ikhona yini indodana lengayalwa nguyise naningayalwa njengawo onke emadodana kusho ukuthi anisiwo emadodana ni ngemavezandlebe. Sinabobabe bethu bengadi labasiyalako sibahloniphe. Pho babe wethu ngekwamoya akukafanele yini simhloniphe ngendlobeko lenkulu kuze silewuthola ukuphila. Phela bobabe babeyisiyala kwesikhashana ngekubona kwabo, kodwa yena usiyalela ukuthi ulewusitakala thina kuze sibe nesabelo ebungcweleni bakhe. Ngobe ngesikhathi sisayalwa kuvakala kubuhlungu kunekuthi kujabulise. Noko kamuva sivuno saloko kuyalwa sibonakala sinesithelo sekuthula nesekulunga kulabo labaceceshwe ngako. Ngako-ke qinisani itandla tenu letibutsakatsaka nemadolo enu lacekako. Tinyawo tenu nitendele tindlela leticondzile kuze kuthi lunyawo loluchutako lungachubiseleki kodwa luphiliswe. Yetamani kuba nekuthula nabo bonke bantfu nifune kungcweliswa ngobe kude loyayibona inkosi angakangcweliswa. Siphela lapho sifundo sesibili. Amen. Sivumo selikholo sebapostoli. Ngiyakholwa uNkulunkulu uyise Somandla, Umdali welizulu nemhlaba. ngiyakholwa kuJesu Kristu indodana yakhe leyodwa inkosi yethu, weda ngamoya longcwele, watalwa yintombi Mariya, wahlushwa kubusa Pontius Pilato, wabethelwa esiphambanweni, wafa wangcwatshwa, wehlela kulabafile. Ngelilanga lesithathu uye wavuka, wenyukela ezulwini, lapho ahleli khona ngasekunene seyise. Ndawobuya kwehlulela labaphila kunalabafile. Ngiyakholwa kumoya longcwele, nasebandleni lelingcwele likatolika, nasenhlanganweni yalabangcwele, ukuthethelelwa kwetono, kuvuka kwemtimba, nekuphila kwanini nanini. Amen. Baba wethu losezulwini, angcwelise ligama lakho, umbuso wakho awude, inzalo yakho ibe emhlabeni njengasezulwini. Siphe namhla amalanga onke, sithethelele itono tethu, njengoba nathi siphathiselela labasonayo. Ungasingenise kulimweni, usisinzise kulokubi, ngobe umbuso ngowakho, nemandla nebukhosi, kude kube nini nanini. Amen. Nkosi Nkulunkulu, siyacela kube usiphe isibusiso sakho, libandla lakho kungcwele, umhlaba kuthula, sibe sakithi kulunga. Bantu bonke kwadi umthetho wakho. Vikele emakhaya ethu, vikele lababuthakathaka, uphilise labagulako, ututute labafako, usise sonke ekuvukeni lokujabulisako. Sicela konke lokho ngaJesu Kristu inkosi yethu. Amen. Thandazo namuhla. Almighty God, Almighty and Holy God, your Son in obedience to the Spirit, fasted 40 days in the desert. Give us grace to discipline ourselves, that we may press on towards Easter with eager faith and love. Through Jesus Christ our Lord, who lives and reigns with you and the Holy Spirit, one God, now and forever. Amen. Amen.
check a question 3 162. Somandla uNkulunkulu longcwele, indodana yakho iholwa ngumoya longcwele, yazila kudla emalanga lange-40, siphe umusa wokuthi sithiba kude kuthi ngelukholo lwentshisekelo neluthando sichubekele embili kude kube lilanga lekuvuka ngaJesu Kristu inkosi yethu. Nkulunkulu lokuvela kuwe kuthula longumthanzi wokuvumelana, wathi wena kuphila lokuphakathe ukhonda wena ukubusha impela. Sibekele thina abantu bakho labathubekele kulaba imbikisi basilasela ukuthi thina lezi sempela kuwe singeshabi emadla ethu akithi ngemandla aJesu Kristu inkosi yethu. Baba somandla lokhona neninani nesiphephesile sale sefika kuceleni kwalolunye lusuku, sivikele ngemadla akho lamakhulu ukuthi sikhululwe koneni konke, siphephe lingotini tonke, usicondzise ukuthi sende kuphela lokho lokuhle emehlweni akho ngaJesu Kristu inkosi yethu. Amen. Isikhathi sitaba naso kodwa nje la ngathi niyakajona njengoba siyathi nosiyakajona la kuthiwa kayenza abantu etside uyabaleka ukubhala lapho afuna ukubheka khona. Yaphindze labuya lelivi ukuthi ngitsite yanekuphi kunemsebenzi ofanele ukuthi wende khona uyomemetela kubhuthiswa kwalelo lidolobha. Doleke Jona imenetelo lelo dolobha nje basho sale likhulu vele idolobha laseNineve. Ali memetelelo ukuthi ngekona kwabo ngekungcola kwabo ngekwalaleli kwabo bala ubhubha. Kodwa nje bathi ngabangayova lo simemetelo lesho bende tonke taba ukuthi batshengise kuphenduka kusukela kulomncane kuya kulomkhulu, ngisho nemholi wakhona phenduka athi sole agcoke imbonye ngemasaka kunganathwa kungadliwa, ngisho netilwane tende kanjalo nato. Bonakala ukuthi konke lokho kwakuthiwa lapha kwasekusele amalanga lange-40 lesicala kungena kiwo namuhla. Kuleso kuyabonakala ukuthi isikhathi vele sekutila. Kodwa lokwendeka la Jona lungiselele vele ubona ukuthi utawubhubha leli dolobha. Uyaphuma lapha uyawuhlalela lapha ufuna ukuhlalela khona, ubheke ukuthi uNkulunkulu alibhubhise. Kodwa uNkulunkulu ngekuphenduka kwalabantu baseNineve akalibhubhisanga, akalibajezisanga wabaxolela ngale indlela. Umhluphe kabi lokho Jona uthi ngiyakwadi vele unjalo wena, ngikona kuqala ngabaleka ngade ngalela umkhomba khona ngoba uyathethelela awuyeni into lokuthi awuyeni. Athule nje naNkulunkulu asinda kwesengive lapha hlethi khona lapha kuthiwa bephuma hlethi ngaphandle kwaleli dolobha. Bonakala ukuthi utawushiswa nalilanga uNkulunkulu amendele isihlahla lesitsite umhlafuthi ukuthi sisasimendele umthunzi. Akumjabulise lo wabona ukuthi uvikelekile. Kodwa ilanga lilandzelako lo mhlafuthi ubone ufe uphele. Akumthukuthelise lokho bude uNkulunkulu ukuthi unalungelo lini vele lokukhuluma lokusola lokusikwendekene nguwena bokuhlaba okwendile lo mhlafuthi kanjalo ngiloko mhlambe lokumcoka lokubonakala ukuthi site amalungelo ekusola uNkulunkulu ukuthi wenda ikakhulu uma uNkulunkulu simathi ukuthi uNkulunkulu wekuthula uNkulunkulu wemusa ayende labantu bakhe umusa. Gcina ngekuthi lapha kule dolobha lebantu labangaka laseNineve kungakafanele yini usalele lo musa kulabantu labangaka ababhubhise labanye bakhona abakwati ana iyako abadi lutho sala sengenelene sekudaba kwati kufanele ukuthi abathethelele konke lokho
abatshengisa umusa ikakhulu nasebapheli batshengisa kuphenduka. Ngasho ukuthi kulesikhathi nasesingena kiso ngiloko lesibheke ukuthi sikwende ngoba empeleni sihamba nje sonile ngendlela letinengi kumcwelo ukuthi sithole lethuba lokuthi siphenduke njengoba sicala siwashe amaniki sisindise konke lokungasiko silungele ukuthi sibheke umusa kaNkulunkulu kulamalanga langemashumi lamane lesingena kuwo. KumaHebheru kafishane la lesibona kwelapha ukuthi ngakho-ke njengoba sidungelethwe icumbi lesikhulu kangaka sabofakazi empeni labofakazi emilaboleka solo acala kibo lapha umbhali wamaHebheru asilandzela ukuthi bobani ngekukholwa kwabo kwenteka into letsite ngekukholwa kwabo kwenteka into letsite bo-Abela ku-Abraham bonke labo bantu laba abaningi labanye akakhona kusangabasho kodwa uya-indicate nje ukuthi kunabofakazi ngekukholwa kwabo le kwenteka into letitsite benta into letitsite ekubonakala ukuthi nathi kithi ngole kaphuma ukuthi kunabofakazi uma sikholwa ekukholweni kwethu sinabofakazi. Ngakho-ke asilahle konke lokusinzako nesono lesigigelana njengelwanca asigijime ngekuqinisela loku kulo mncintiswane losembi kwethu. Isikhathi mhlawumbe okungasho isikhathi sekuthi sigcine ngoba kule ndlela yabazalwane kule ndlela yokukholwa vele ifuna abantu abacinile lapho babambe khona babambe baqine njengoba nje lapha emehlo angesuki kuJesu lo ngumsunguli nemphelelisi wokukholwa kwethu. Ngingene kujabula labela bekelwe bona waqinisela naJesu ngekwethwala isiphambano wangede walinaka ihlazo laso wahlise wahlala ngesekudla seyise. Nguloko nebazalwane lababhekeke kuko ukuthi babambe baqine kuto tonke lezinto lethu emadolo abo angaceki ukuthi befikela lapho babheke khona ukuthi lapha mkhumbuleni lo waqinisela noma etoni timhlukumeta ngenxa yenzondo timhlukumeta nangelunya nangenzondo kodwa nje akajikanga akalahlanga lithemba akajikanga kuloko leba akwadi ukuthi ngumsebenzi ukuthi awende uthi nasikhumbula nanikhumbula-ke ningeke nitsinwe noma nitsangale nangabe sibambelele sikhumbula sibukele embili kulowo lowasivulela leyo ndlela leyo uthi ngeke sitsinwe ngeke futhi sitsangale netinhlito tethu adingeke tilahle lithemba. Nisengakamelani nesono kuthi manje kuchitheke ingadi mhlawumbe sikhona khona yebo into elikhulu kodwa sake fika lapho elikhulu kangangokuba mase kuchitheke ingadi lapho Jesu efika khona ukuthi agcine afile alenge esiphambanweni ngenxa yetono noma ngenxa yetoni lebethi ufuna impilo yakhe ngalokungekho emthethweni. Uthi lapha senikhohliwe yini lo myalo elokhuluma kini njengamadodana lothi indodana yami ungakweseleli kuyala kwenkosi. Lokusho ukuthi uma bazalwane bangemadodana so amadodana ayayalwa yafanele kusemukele kuyalwa na ungayalwa usekhaya kodwa ukhona ekhaya lokusho ukuthi na ukhona ebandleni kodwa ungafuni kuyalwa na usebandleni kodwa usungumzalwane kodwa ube ufuna kuhamba ngendlela yakho utendele kwakho lokufuna kukwenda ufanana nakusa ukafanele ukuthi ube khona lapho ngoba kusho ukuthi awusiyewa lapho ufanana nelibheza ndlebe noma beza ndlebe abakhona nje ekhaya babe ingcenye lelikhaya kodwa babe bangasibo balelikhaya bazalwane yasemba ukuthi kude lokunjalo na ungumzalwane unebazalwane uba wakhona ngalokuphelele ungafanani neliveza ndlebe uba indodana lefanele ukuthi iyaleke icondziswe la ifanele sicondziswe khona kude into ihambele kahle. Ngakho ke qinisani itandla tenu
leti butsakatsaka nemadvolo enu lacekako, tinyawo tenu nitendele tindlela leticondzile kuze kutsi lunyawo lolucutako lungachubekiseleki kodwa luphiliswe. Yatamani kuba nekuthula nabo bonke bantfu, nifune kungcweliswa ngobe kude loyayibona inkosi angakangcweliswa. Ugcina kanjalo embhali lapho abantu sitawuma khona lapho siqhubekele embili. Sibusiso neludumo nekubonga nekubabata wedlula lesingakuconza wedlula lesingakusho nalesingakuconza kube kuwe buthathu lokungcwele lokudumisekako yise nendozana namoya longcwele ubatshela tingelosi tonke nebantu bonke nako konke lokudaliwe kude kube nini nanini. Nkulunkulu somandlasi yakubabata Nkosi yemusa wonke siyakukhonda asikufanele wena kepha kulunga kwakho kusena kube sikudumise sikubonge sikudumisela impilo losiphe yona netibuso tonke lesitemukele etandleni takho ngeti konke sibungele indodana yakho Jesu Kristu nemusa nelithemba losiphe lona ngekufa nekuvuka kwakhe. Siyakucela babe wethu kusene singakhohlwa umsho wakho kithi yenda ukuthi sibonakalise kubonga kwethu singabongi ngemavi nje kodwa nangempilo yethu nyalo nanini. Babe losezulwini indodana yakho etsembisile kusina sithanda sigama layo lawushiva yemukele imithandazo yethu usiphe lokho lokusifanele silade iqiniso lakho selapha emhlabeni nekuphelela kokuphila lokuphakathe empilweni letako na Jesu Kristu inkosi yethu. Amen. Lakumela abantu uNkulunkulu namuhle sisebenza kwelanga lelihle. Amen.